Ерүсалим сүмийг шинтгэн ариусгасны баяр болж байлаа. Тэгэхэд өвөл байв. Есүс сүм дотор Соломоны дахимд явж байжээ. Тэгтэл идээчүүд түүнийг тойрч түүнд та хэдий болтол биднийг эргэлзүүлэх гэсэн юм бэ? Хэрв та Христ муу юм бол бидэнд шуутхан хэлээч гэсэнд Есүс тэдэнд би та нарт хэлсэн. Та нар итгэдэггүй. Эцгийнхээ нэрээр үйлдсэн миний үйлс намайг гэрчилдэг. Харин та нар миний хонин сүрэг биш учраас итгэдэггүй. Миний хонин сүрэг дууг минь сонсдог. Би тэднийг мэддэг бөгөөд тэд намайг дагдаг юм. Би тэдэнд мөнх амийг өгнө. Тэд хизээч мөхгүй бөгөөд тэднийг хинч миний гараас булаахгүй. Тэднийг надад өгсөн миний эцэг бүхнээс агуу бөгөөд тэднийг хинч эцгийн гараас булааж чадахгүй. 아멘. 여러분 어릴 때 혹은 지금이라도 이런 게임들을 해본 적이 있을 겁니다. За багтаа бид нар тоглолдог байсан. Одоо ч гэсэн бас энэ тоглоомор хүүхдүүд тоглож байгаа хаа. 이렇게 한 명의 눈을 가리고 За нэг хүн нь болохоор нүдийг 한 명이 боочно. 이렇게 반 한 점을 서 있으면 За тэр хүн болохоор яа гэхээр бариан дээр ихлэ зогсож яадаг. нүдэ боогод. 네, 옆에 있는 이 도우미가 가이드가 막 박수를 치면서 이렇게 길을 안내해가지고 이렇게 돌아오는 그런 게임을 해본 적이 тэрэнд болохоор бас нэг туслагч байгаа. Тэр туслагч нь болохоор алга дашиж тэр хүнийг одоо байранаас гараа хүртэл одоо удирддаг одоо тийм хүн байгаа. 막상 이렇게 눈을 가린 사람은 어디가 반환점인지 어디가 길인지 알 수가 없습니다. нүдэ боолгоцсон байгаа учраас тэр хүн бараанаас гараанаас бараа хүртэл хаашаа очих бол мэдэхгүй хаашаа явах замаа бол харж чадахгүй. 이렇게 박수 치셔서 말은 하지 않지만 박수로 우리가 길을 안내하는 소리가 없으면 아마 그렇게 반환점을 돌지도 못하고 게임에서 이길지도 못할 것입니다. Тэгэхээр тэр одоо алга дашиж тэр хүнийг одоо бараа руу хөтлөх хүн байхгүй бол тэр хүн ягаад ч өөрхөн бараагаа олж тэр баг амжилт гаргах боломжгүй болж байгаа. 길을 모르는 그 사람에게 박수 소리는 승리하게도 할 수 있고 제대로 반환점을 돌게도 할 수 있는 아주 소중한 소리일 겁니다. нүдэ ботсон байгаа тэр хүний хувьд болохоор алга дашиж байгаа тэр хүн болохоор одоо тэр хүнийг барайнд дөрөх хамгийн сайн одоо зууч буюу дагалдуулж байгаа хүн болж байгаа гэсэн үг байна. 다윗은 넓은 초원에다가 양들을 풀어놓고 양들이 잘 보이는 그늘 아래에서 양들을 지켜보고 있었을 것입니다. За тэгээ яг энийг болохоор бүгдээрээ Давидын түүх рүү харуулад үзэх юм бол Давид ч ихсэн одоо маш тийм өргөн уудам газар те хондуудаа хамгийн сайн харагдах газарт байрлуулад өөрөө одоо мэдээж сүүдэрт хондоо хараад сууж идэг гэсэн байгаа. 네, 광야에 양을 풀어놓고 이렇게 정말 다윗이 더운데 이렇게 떼약볕을 맞으면서 양들을 지키지 않고 양들은 광야에서 풀을 뜯고 있으면 이 다윗은 시원한데 이렇게 있으면서 양들을 보고 이렇게 지키고 있었을 것이죠. Израилийн хувьд болохоор өөрөө цөл газар учраас тэнцээ байгаа хондууд нь одоо ингээд талаар бэлчсэн байгаа. Тэгээ Давидын хувьд хондуудаа харж ингээд мэдээж нарны доош харагдаа суухгүй тодорхой тий. Тэгэхээр хондуудаа бүгдээр харагдах байрлалаас одоо сүүдэр доор одоо соргодоо сууж идэг байсан байгаа гэсэн үг. 여러분 그렇지 않습니까? 이게 밝은 데에서 어두운 데를 보면 보이지 않습니다. За бид нар болохоор одоо гигээтэй газраас харанхуй газрыг харах юм бол бид нар юу ч харагддаггүй. 네, 한번 이렇게 기억을 해보십시오. 밝은 데에 있는 사람이 Би одоо 이렇게 гигээтэй газар байна гэж бодъё. 어두운 데에 있으면 이렇게 어두운 데 사람이 있는가 아닌가가 잘 구분이 되지 않고 반대로 어두운 데 있으면 밝은 데에 있는 그 무언가가 잘 보입니다. Тэгээ бид нар одоо энэ чинь гэрэлтэй газар байгаа. Тэр тэн чинь харанхуй газар байлаа. Харанхуй дотор хэн байгаа нь юу байгаа нь сайн харагддаггүй шүү дээ тий. Харин бид нар өөрснөө харанхуй тал зогсоод гэрэл рүү харах юм бол гэрлийн доор бүх юм тодорхой харагддаг байгаа. 다윗이 양을 볼 때에는 그늘진 곳, 컴컴한 곳에서 보면 양들은 잘 보이지만 반대로 양들은 밝은 데 있기 때문에 이 다윗이 있는 그늘 아래 컴컴한 곳은 아마 잘 안 보일 겁니다. Тэгээ яг саяны өвөн шиг те Давид өөрөө сүүдэр доор буюу одоо харанхуй газар одоо байж хахад хондууд нь болохоор нарны доор буюу бүх зүйл хамгийн сайн харагдах тэр одоо байдлаар байдаг гэсэн. 게다가 양들은 지극히 아주 심한 난시입니다. Тэгээд хоны хувьд болохоор хон өөрөө маш одоо тийм нүд муутай, хараа муутай одоо амтэн юм бэлээ. 양들은 어디를 가게 되면 앞에 가는 양의 엉덩이만 보고 갈 정도로 시력이 좋지를 않습니다. Тэдний хардаг одоо хэмжээ нь юу вэ гэхээр өмнөх хоньныхон бүксийг харахаас өөр одоо хол хэмжээ харж чаддаггүй. Тийм одоо хараа муутай амтэн байгаа. 그런 양들이 광야에서 이렇게 풀을 뜯고 있으면 그늘 아래에 있는 목자가 전혀 보이지 않습니다. Тэгээ тийм хараа муутай энэ дээр те өөртийг нь одоо харж байгаа Давид буюу өөрхөн хончныг тэр хондууд бол хизээч харах боломжгүй байсан гэсэн үг. 양들이 어떤 마음이 들까요? Тэгвэл одоо өөртийг нь одоо хянж байгаа хончин байхгүй байгаа хондуудын хувьд ямар сэтгэл төрөх бол тийм ээ? 네, 저같이 못된 양이라면
За наа чиг одоо сайн биш одоо хонь 어이 байв. 예 아싸 양이 뭐 Ашиггүй дээ. 예, 목자 안 보이니까 내 마음대로 하자라고 할 수 있겠지만 Тэгээ хончин байхгүй учраас би өөрийнхөө хүслийнхэн дараа дураараа би энчээ байна гэж одоо хэлж болно. 대부분 양들은 아마 무서움과 공포, 두려움을 느끼게 될 것입니다. Гэтэ ихэнх хондын хувьд болохоор яадаг вэ гэхээр өөрсдийн хончин нь хэрэг дуун сонсогдохгүй бол үргэлж дотроо айцтай байдаг байсан байна. 들짐승들이 이 도사리고 있는 그 광야에서 자신이 언제 죽을지 모르니까 홀로 남겨져 있는 것만 해도 양들은 너무나 무서울 겁니다. Тэгээ хээдийн зэрлэг араатнууд тэр үед одоо маш их байсан. Тэгээ хээдийн зэрлэг араатнуудын нутагладаг тэр газар хондууд бэлчиж байгаа учраас хизээл бол хизээ араатан өөрчлөлтүүд дайрах боломжтойсоо тэд нар үргэлж айцтай байдаг байсан байна. 언제 들이닥칠지 모르는 맹수들 앞에서 양들이 편하게 풀을 뜯지 못하고 먹다가 앞을 보고 아마 이런 모습들을 계속 반복하면서 그렇게 불안할 겁니다. Хизээд бол хизээ өөрсдөө дайрах боломжтой одоо хээдийн зэрлэг араатандаас айсандаа өвсөө идэнгээ бас эргэн тойрны харангаа өвсөө идэнгээ эргэн тойрны харангаа тиймэрхүү айцтайгаар одоо мэдээшилдэг байсан баха. 그럴 때 들려옵니다. Тэр үед нэгэн дуу сонсогддог байсан. 주링 하는 다윗이 하프 켜는 소리가 들려옵니다. Дрин гэдэг одоо Давид босоо ятганд дарддаг байсан шүү те. Босоо ятганы дуу хуур одоо сонсогдож эхэлнэ. 그리고 다윗이 노래하는 소리가 들립니다. Тэгэд энэ дуутай хамт Бурхныг магтаж байгаа Давидын дуу хоолой бас хамтдаа сонсогддог байсан. 기도하는 소리가 들리고 말씀을 기억하는 소리가 들립니다. Бурханд залбирах дуу хоолой мөн Бурхны үгийг тунхаглах дуу хоолойнууд одоо Бурхан Давид одоо хийдэг байсан. 양들이 어떤 마음이 들까요? Тэр үед хондуудын хувьд ямар сэтгэл төрөх вэ? 목자는 보이지 않지만 그 소리 때문에 아마 양들은 저기에 목자가 있구나 알 것입니다. Хэдийгээр хончин харагдахгүй байгаа боловч бидний хажууд бидний хончин байна гэдэг одоо тэр мэдрэмжийг авдаг байгаа. 부모가 돼 보면 신기한 능력이 생깁니다. За эцэг их болсны дараа хүнд нэгэн одоо цоошин одоо чадвар бий болдог. 아기들이 많이 모여 있는 데 가서 보게 되면 한 아이가 울게 되면 다 같이 다른 아이들도 막 왕 하고 같이 울어버리는 일들이 많습니다. Хүүхдүүдийн цугларсан газарт харах юм бол нэг хүүхд уйлангууд бус хүүхдүүд бүгдээрээ дагаад уйлдаг. Одоо тийм зүйл байдаг. 근데 신기하게도 내 아이의 울음소리는 알아냅니다. Гэхдээ яа тэгэхээр тэр олон хүүхдүүд уйлж байгаа боловч тэр олон хүүхдүүдээс хүн өөрийнхөө хүүхдийн дуу хоолойг уйлж байгааг ялгадаг байгаа. 설교를 가끔 하다 보면 저 잠옷실에서 아이들이 우는 소리가 들립니다. За энэ ч ингээд сургаал зааж хахад одоо энэ ч дээр хүүхдийн өрөө байгаа шүү дээ тий. Эндээс хүүхдүүдийн одоо бас дуу сонсогддог. 저렇게 지금 딱 하면 발걸음만 들어도 목소리만 들어도 울음소리만 들어도 쟤는 애야. 우리 애가 아니야. 쟤는 우리 애 아니야. 누구네 애야. 혹은 우리 애인데? 우리 둘째인데 첫째인데라고 하는 소리를 금방 부모는 알아차립니다. 근데 이제 маш олон хүүхдүүд одоо ойрлолтоор чарлалтаар тий инээж ханаагаал одоо уйлж байгаа боловч энэ дотроос энэ манай хүүхд биш байна. Энэ манай хүүхд биш байна. Энэ миний хоёр дахь байх чинь юм шиг байх чинь гэдэг хөтө шууд дуу хоолойгоор нь одоо өөрийнхөө хүүхдийг таньдаг байгаа. 아마 부모님들은 다 공감하실 겁니다. Одоо энэ ч байгаа эцэг болсон хүмүүс бүгдээрээ энийг ойлгож байгаа бах тийм ээ. 반대로 아이들도 마찬가지입니다. За энэ эсэргээрээ хүүхдүүд ч гэсэн бас яг адилхан байдаг. 이렇게 어린아이 막 태어난 아이들도 많은 어른들이 와가지고 막 말을 하면 그냥 그 소리에 관심 없이 그냥 두리번 대기만 하고 아무런 반응이 없습니다. Одоо нялх хүүхдийн хажууд те яг эцэг их нь биш одоо өөр хүмүүс ингээд хажууд нь ингээд яриад ингээд өөртөө яриад хахад хүүхд ямар ч одоо тэд хариу үйл үзүүлдэггүй. 하지만 엄마 아빠가 뭐 소리만 내기만 하면 그냥 그 아기는 고개를 돌려서 엄마 아빠를 쳐다보게 되죠. Гэтэ яадаг вэ гэхээр хажууд нь ээж аавынхаа хоолойн сонсох хүүхд яадаг хүүхд бол ямар нэгэн хариу үйл үзүүлж эхэлдэг байгаа. 울음을 그치고 눈을 이렇게 엄마의 눈에 맞추면서 엄마가 어디 있는지 분명하게 이렇게 분간하고 찾아냅니다. Тэгээд уйлж байгаа бол уйлахаа зогсоогоод одоо ээжийнхээ одоо байгаа дуу гарсан тэр чиглэл рүү одоо толгоогоо эргүүлж хайж эхэлдэг байгаа. 광야로 다시 한번 이렇게 그림을 옮겨가 보면 За эргээд бүгдээрээ түрүүн Давидын тэр цөлийн амьдрал руу эргээд очицгоо. 광야에는 이렇게 우물이 있으며 물을 마실 수 있는 개울이라든지 우물이 있습니다. Тэгээд цөл газарт болохоор одоо хон малаа усалдаг одоо худаг гэж байдаг байгаа. 거기에 물을 마실 때쯤 되면 우리 집 양만 오는 것이 아니라 바스카 양도 오고 간반 우리 접사님 양도 오고
우리 퉁가락 양도 오고 양들이 왁작지껄하게 이 예배당에 가득 찰 만큼 더 많은 양들이 확 모이게 됩니다. Тэгээд мал одоо услахдаг цаг гэж байдаг. Дангаар усалдаггүй бөөнөрөө нийлж хагаад чулууг одоо хөдөлгөөд хамтдаа усалдаг учраас тохиролцсон цаг байдаг. Яг тэр цагт хин ирдэг гэхээр би хоноо аваад очино, баска ахлагч хоноо аваад очино, гамбаа ахлагч хоноо аваад очино тий. Бүгдээрээ нэг зэрэг нэг цаг үед хоноо зэрэг усалдаг байсан байгаа. 그리고 양들이 다 이게 조용하고 있을까요? 다 매매매 하면서 시끌시끌 막 왁작지껄하고 막 이게 완전 그런 소리로 가득할 겁니다. Тэгэхээр тэр газар бөө одоо хоньны майлан болно шүү дээ тий. Бүх хоньнууд бүгдээрээ майлаад бүгдээр ус уух гал. 그럴 때 목자가 만약에 제가 이렇게 가자. Тэгээд тодорхой хэмжээд уссны дараа яадаг гэхээр тухайн хонь чинь за явцгаа гэд одоо орилдог байгаа. 만약에 제가 가자 하면 신기하게도 저의 양떼들은 저를 따라 나오는 거죠. Тэгээд би хэрэг явъя гэхэд одоо миний хонин сүрэг миний хоолыг дагаад намайг дагаад явдаг байгаа. Монгол шиг хонь туудаг биш. Израилийн хондод хончныхаа дуу хоолыг дагаж хөдөлдөг хондод гэсэн. 다른 목자의 양들은 그대로 있지만 내 양들은 내가 기르는 양들, 돌보는 양들은 신기하게끔 내 목소리를 듣고 나를 따라서 광야로 또 혹은 가야 할 곳으로 같이 가게 됩니다. Адилхан хондууд боловч миний хондууд нь биш бусад айлын хондууд болохоор намайг дагахгүй зөвхөн яг манай хондууд л зөвхөн миний явъя гэсэн дуу хоолойг сонсоод намайг дагаад тэндээс хөдөлдөг байна. 압니다. За мэддэг тийм хондууд мэддэг байна. 양들은 나의 목자의 음성이 어떤 음성인지 알고 있습니다. Хондууд болохоор өөрийнхөө хончны өөрийнхөө эзнийхээ дуу хоолойг таньдаг гэсэн үг байна. 그리고 구별해낼 수 있습니다. тэрийг бүр ялгаж чаддаг. 수많은 소리들 가운데 내가 들어야 할 소리가 무엇인지 Маш олон одоо тийм дуу хоолойнууд байгаа. Энэ дотроос яг миний сонсож дагах ёстой тэр хоолой яг аль хоолой нэ гэдгийг мэддэг байна. 내가 들어야 하는 이 소리를 들어야만 내가 살 수 있고 이 소리를 들어야만 내게 좋은 거라고 하는 것을 분명하게 구분해낼 수 있습니다. Тэгээд энэ хоолойг дагах юм бол би амьдрах боломжтой. Энэ хоолойг дагах юм бол би аюулгүй байх боломжтой гэдэг өөрийнхөө амар тайвны өгдөг тэр дуу хоолойгоо хондууд таньдаг байна. 가자 하는 소리가 내 목자의 소리인지 분명히 알 수 있습니다. Явцгаая гэдэг энэ дуу хоолой миний яг хончны дуу хоолой мөн үү биш үү гэдгийг хондууд маш сайн мэддэг байна. 네, 이러한 이제 배경을 가지고 오늘 말씀으로 다시 한번 들어가 보겠습니다. За тэгээд энэ хүртэл ярьсан одоо энэ зүйлсийг бүгдээрээ санаад өнөөдрийнхөө үг рүү бүгдээрээ орцгоё. 수전절이라고 되어 있습니다. За энэ дээр болохоор 22절에 22 дээр гэсэн байна. Сүмийг шинтгэн ариусгасны баяраа гэж байна. 이 수전절이라고 하는 것은 시리아의 왕 안티오쿠스 4세에 의해서 그리스 신들에 드럽혀진 성전을 정화한 날을 기념하는 절기입니다. За тэгээд шинтгэн ариусгасны баяр гэдгийг бүчтэр би ихэд орчуулж үзсэн. Энэ болохоор Сирийн хаан 4-р Антиос гэдэг одоо хаан одоо Израилийн Соломоны барьсан одоо сүм дээр Зевс гэдэг бурхны дүрийг бариад сүмийг бохирдуулсан. Тэрний дараагаар энэ сүмийг дахин шинжилснээрээ сүмийг одоо шинжлэх баяр гэдэг зүйлийг байнга тэмдэглэдэг болсон байсан. Яг энэ баярын үеэр бас үйл явдал байна. 예루살렘의 절기라면 그 예루살렘 성 안에 예루살렘 성전 안에 사람들이 가득가득하게 들어차 있는 것이죠. Тэгээ энэ болохоор жил болгонд одоо хийдэг баяр байсан учраас яасан бэ гэхээр энэ үед энэ тентхийн маш олон юдэчүүд одоо Соломоны сүмд сугларсан байдаг байсан байна. 예수님은 이 수전절에 성전에 들어가셔서 그 안에 솔로몬 행각에서 거니십니다. Тэгээд яг энэ үед яасан бэхээр тэр баярын үеэр Есүс эзэн хаана явж исэн бэ гэхээр Соломоны танхим дээр явж исэн байгаа. 이 솔로몬 행각이라고 하는 것은 어떤 것이냐 하면 서로의 내 생각을 이렇게 이야기를 하고 주장을 하고 다른 사람들이 하는 주장을 듣고 또 그 주장에 대해 반박을 하고 의견을 내고 하는 그런 곳이 솔로몬 행각, 자신들의 지혜를 뽐내는 그곳이 솔로몬의 행각이었습니다. Тэгээд Соломоны танхим гэдэг нь ямар тухайн үед яаж хэрэглэгдэжсэн бэхээр маш олон одоо ухаантай тухайн үеийнхээ одоо чадвартай мундаг хүмүүс нь тэнцээ ном аялцдаг газар байсан гэсэн үг. Өөрийнхөө одоо саналыг төвшүүлээл тэрийг нь одоо нэг хүн эсэргүүцээл те яг иймэрхүү байдлаар одоо ном хаялцдаг газраар хэрэглэгддэг байсан байна. 마치 우물가루를 두고 여러 곳에서 모여든 양들이 한데 엉켜 있는 그런 모습이었죠. Яг түрүүний бидний те одоо нэг худаг дээр маш олон хондууд ингээд бүгдээрээ ус суух га цугларсан байгаа. Яг энэ дөрхтэй яг адилхан гэсэн үг байна. 그런 중에 갑자기 누가 한 명이 소리를 칩니다. За яг тэр үедээ нэгэн хүн одоо дуу хоолойгоо гаргасан. 야, 나사렛 예수다. Хөөе, Назарын Есүс Христ энэ ч ирсэн байна гэсэн байна. 아마 그 당시에 이 예수라고 하는 사람에 대해서 많은 이 솔로몬의 그 당시 유대인들은 관심이 많았습니다. 우리 유대교를 우리 야훼 신앙을
침범해 오는 하나의 적같이 그렇게 여기기 때문에 예수에 대해서 관심이 많았습니다. тэдний яг мэтгэлцээний дунд Есүс Христ одоо маш том одоо мэтгэлцээний бай болдог байсан байна. Яагаад тэгэхээр бидний итгэж найддаг Йохова бурхны те энэ итгэл үнэмшил нэгэн одоо хүн гарч ирээд өөрийгөө бурхан болгоод байгаа гэдэг иймэрхүү байдлаар тэд Есүс Христийн талаар бас маш олон зүйлсийг ярилцдаг байсан байна. 그런데 예수다라고 하면 여러분 어떻게 하겠습니까? Тэгээд яг тэр хүнийг хараагүй мөртлөө тэр хүний талаар тасалдгүй ярьжсэн чинь гинт нэг хүн те Есүс Христ энэ ч ирсэн байна гэх юм бол тэнцээ үе байгаа хүмүүс юу болох вэ? 아마 그 자리에서 따지기 좋아하고 캐묻기 좋아하고 너 잘못됐네, 너 그건 아니야, 당신이 하고 있는 거는 신상모독이야라고 하는 얘기를 하고 싶은 많은 사람들이 예수를 다 쳐다봤을 겁니다. Тэгэхээр тэр үед юу болох байсан гэхээр бүгдээрээ чиний яриад байгаа чи бурхан биш те чиний яриад байгаа энэ зүйл бүгдээрээ бурханы эсрэг зүйл юм аа гэдэг түүнтэй мэтгэлцгийг хүссэн түүнийг эсэргүүцхийг хүссэн маш олон хүмүүс бүгдээрээ Есүс рүү бүгдээрээ хараагаа чиглүүлэх байсан байгаа тийм ээ. 예수에 대해서 하고 싶은 말이 이만큼 올라 차 있는 사람들이 아마 가득가득해서 예수 어디 있어? 예수 어디 있어? 아마 이랬을 겁니다. Есүсийн талаар бүр ингээд бүр өөрийнх нь дотор байгаа зүйлийг бүр ярмаар байгаа те тэдгээр хүмүүс бүгдээрээ тэр Есүс хаана гэдэг бүгдээрээ багтгүй хайсан байгаа. 누가 말하겠죠? 저기 있다. Тэнгуут тэнцээ байна гэдгийгсэн. 아마 사람들은 예수님 주위로 다 둘러싸서 아마 이 예수가 하는 말이 어떠한 말인지 듣고 싶어서 아마 저마다 소리를 내면서 예수님 주위로 다 모였을 겁니다. Тэр үед болохоор тэр бүгдээрээ магадгүй Есүс рүү бүгдээрээ хуран цугларсан баг. Түүний яриад байгаа өөрийгөө гэрчлээд байгаа зүйл нь юу вэ гэдгийг бүгдээрээ сонсохын тулд бүгд Есүс рүү цугларсан байгаа. 그 예수님 주위에 모여 있는 사람은 어떤 사람일까요? За тэгвэл Есүс Христийн эзний эргэн тойронд цугларсан байгаа тэдгээр хүмүүс нь ямар хүмүүс байсан юм бол? 많은 사람들이 자신의 신념을 이렇게 증명해내고 보여주기 위해서 또한 그것을 지켜내기 위해서 모여 있는 사람이었습니다. Тэнцээ цугларсан ихэнх хүмүүс нь болохоор өөрсдийн гэсэн итгэл үнэмшилтэй тэр итгэл үнэмшлээ өөрснөө бас хамгаалдаг тийм хүмүүс эргэн тойронд цугларсан байгаа. 우리도 그 중에 한 사람이겠죠. За тэгэх юм бол бид нар ч гэсэн яг өөрснийгаа тэр хүмүүсийн байр суурьнд тавьж бол бид нар ч гэсэн эзэн рүү ирсэн бас яг тэдгээр хүмүүсийн нэгэн адил хүмүүс байгаа. 우리도 신앙이라고 하는 말을 하면서 교회 안에 있고 그리스도인이라 불리고 또한 나의 삶에 대해서 애정과 열정을 가지고 내 존재감이나 나의 성공이나 나의 미래나 더 좋은 것을 어떻게든 지켜내고 싶어서 어떻게 해서 이것을 내가 증명하고 싶어서 애쓰는 사람들이 바로 우리와 같은 그 많은 사람들 중에 한 명이 바로 우리입니다. Тэгээ бидний хувьд ч гэсэн те итгэлийн амьдрал гэдэг одоо амьдрал дотор бид нар чуулганд явдаг бид нар Христ итгэгч нар гэж дуудагддаг те. Тэгээ өөрсдийнхөө амьдралдаа өөрийн гэсэн бий болгосон зүйлтэй те одоо өөртөө ирдэх өөрийнхөө амжилт өөрийнхөө сайн сайхны төлөө бүх зүйлийг хийдэг одоо тийм одоо төрөл бүрийн хүмүүс байсан байна. Тэр хүмүүс ч гэсэн тухайн үед тийм адилхан байсан бол өнөөдөр ч гэсэн бид нар мөн адил эзэн рүү ирсэн өөрийн гэсэн бодолтой өөрийн гэсэн үзэл бодолтой хүмүүс байна. 예수님이 그런 사람들을 향해서 자신에게 주목되어 있는 사람들, 자신에게 무언가를 자신 존재감을 이렇게 드러내고 싶고 확인하고 싶은 그런 사람들에게 예수님이 말씀하십니다. Яг өөрийгөө одоо харуулах гэсэн хин гэдгээ мэдүүлэх гэсэн өөрийнхөө бас итгэл үнэмшлийг Есүс Христэд мэтгэлцэх гэсэн тэдгээр хүмүүс рүү хандаж Есүс эзэн энэ үгийг хэлсэн байна. 27절 말씀입니다. За 27 дугаар ишлэлдэр хэлсэн байна. 내 양은 내 음성을 들으며 나는 그들을 알며 그들은 나를 따르느니라. Миний хонин сүрэг дууг минь сонсдог. Би тэднийг мэддэг бөгөөд тэд намайг дагдаг юм а гэж хэлсэн байна. 이 수전절이 끝나면 사람들은 아마 제각각 다 삶의 자리로 돌아갈 것입니다. Тэгээ энэ сүмийг шинтгэн ариуцсны баяр дуусны дараа тэнцээ цугларсан байгаа бүх хүмүүс өөр өөрсдийнхөө амьдралын талбар руу бүгдээрээ буцаж явцгаана. 하지만 그 중에 누군가는 그 들려오는 예수님의 음성을 듣고 예수님을 따라 살아가는 삶을 살게 됩니다. Гэтэ тэндээс бүгдээрээ ингээд тараад гэр гэрлүүгээ явж байгаа өөрийнхөө байгаа газар руугаа явж байгаа боловч тэр дундаас зайшгүй Бурхны дуу хоолойг сонсоод одоо эзнийхээ дуу хоолойг сонсоод явах хүмүүс зайшгүй байдаг. 그렇게 구별되고 나뉘게 되는 것이죠. Тэгээ ийм байдлаараа бид нар ялгардаг байгаа. Бурхныхаа дуу хоолойг сонсоод явдаг хүмүүс өөрийнхөө амьдралын хуучин байдал руу эргээд ордог хүмүүсээр бид нар бүгдээрээ ялгардаг байгаа. 한 번 더 말하면 예수님의 음성을 듣고 따라갑니다. Тэгээ энэ юу гэсэн үг вэ? Бид нар Есүс Христийн дуу хоолойг сонсоод түүнийг бид нар дагаж явдаг. 많은 양들이 모여 있지만 그 중에 어떠한 양들은 예수님의 음성을 듣는 양이 된다는 것이죠. Тэгээ маш олон хондууд байдаг боловч тэдний зарим нэг нь Есүс эзнийхээ дуу хоолойг таньдаг хондууд байдаг гэсэн үг байна. 예수님의 음성을 구별할 줄 알고 예수님을 따라가는 사람이 된다는 것입니다. Тэгээ Есүс Христийн дуу хоолойг таньдаг, түүнийг дагдаг, түүний дагалдагч нар одоо тэр дунд байдаг. 이거는 내 목자 음성인데? Энэ бол миний эзний дуу хоолой байна. 나는 저 목소리를 따라가야 되는 사람이구나. Би түүний дуу хоолойг би дагаж түүн рүү явах ёстой. 이와 같은 사람이 여러분들이 되시길 바랍니다. Эдгээр хүмүүс нь та бүхнийг байгаасаа гэж би үнэхээр хүсэж байна. 그런데 이것이 왜 그렇게 중요한 일인가 하면 Тэгээ энэ яагаад ийм чухал вэ гэхээр 여러분 28절에 보게 되면 бүгдээрээ 28-ыг харах юм бол
영생이라고 하는 말과 멸망이라고 하는 말이 나옵니다. Энд чи болохоор мөнх аим гэдэг нэг үг гарч байна. Түүний эсрэг буюу мөхөл гэдэг үг гарч байгаа. Хоёр зүйл гарч байна. 많은 사람들이 있지만 나의 목자의 음성을 듣고 따라가는 사람에게는 영생이 있는 것이고 Маш олон хүмүүс байдаг боловч миний дуу хоолойг дагж байгаа хүмүүс би өөрөө мөнх аймыг өгнө гэж хэлсэн байна. 저마다의 삶을 찾고 저마다의 좋은 삶을 행복한 삶을 의미 있는 삶을 찾아왔다 할지라도 내 목자의 음성, 참 목자 예수의 음성이 들리지 않는 사람이라면 영생이 아니라 멸망이라고 하는 것입니다. Тэгээ хэдийгээр одоо сайхан амьдралын төлөө аз жаргалтай амьдралын төлөө бүх хүмүүс амьдарч байгаа боловч энэ дундаа Бурхан эзнийхээ Есүс Христийн дуу хоолойг сонсоод явж байгаа хүмүүсийн хувьд мөнх аим амлагдсан боловч тэгээгүйгээр өөрийнхөө хүслийн дагуу өөрөөрөө амьдарч байгаа хүмүүсийн хувьд болохоор энэ ч мөхөл гэдэг зүйлийг одоо бичигдсэн байна. 예수님이 말씀하시듯 25절에 보게 되면 내가 너에게 말하였으되 Тэгээ Есүс энэ дээр 25 дээр хэлсэн байна. Би та нарт хэлсэн. 여기서 너희가 누굴까요? Тэр та нар гэдэг нь одоо хэнийг хэлж байгаа юм бол 유대인들입니다. тухайн үедээ болохоор идээчүүдэд хэлж байгаа. 유대인이라고 하는 사람은 어쩌면 구원과 무관한 사람, 지금으로 말하면 멸망 가운데 있는 사람이라 표현할 수가 있겠죠. Тухайн үед болохоор тэд нар Есүст итгэдэггүй байсан учраас бүгдээрээ мөхлийн хүүгүүд гэж хэлж болох байсан байгаа. Яг л эзэнд итгэдэггүй байсан учраас итгэгч биш хүмүүс гэсэн үг байна. 그런 사람에게도 내 목자의 음성이 들리면 따라갈 기회가 주어졌다는 것이 은혜인 것입니다. Гэхдээ тийм хүмүүс ч гэсэн одоо хончныхаа дууг сонсоод эргэлт хийхийг болохоор эзэн хүсэж тэдэрт боломжийг олгосон байгаа. Миний дуу хоолойг сонсоод намайг даг гэдэг боломжийг өгсөн. 구원으로 갈 수 있는 그 소리가 들리고 살 수 있는 소리가 그 음성이 목자의 음성이 그의 귀에도 그 많은 사람들에게도 지금 우리에게도 들리고 있다는 것이죠. Тэр авралын дуу хоолой те биднийг одоо хөтлөн дагуулж байгаа тэр дуу хоолой өнөөдөр ч гэсэн бид нар тасралтгүй сонсогцоор байдаг байгаа. Намайг даг гэсэн тэр дуу хоолой. 들짐승으로부터 보호해 주는 소리입니다. Энэ болохоор бидний хээрийн зэрлэг араатнуудаас аюулаас хамгаалах тэр дуу хоолой. 내게 이 풀을 가장 많이 들 수 있는 가장 좋은 풀로 인도할 수 있는 소리입니다. Энэ болохоор бидний хамгийн сайн бэлчээр лөө бидэнд хэрэгцээтэй хамгийн сайн газар лөө биднийг дагуулах тэр дуу хоолой. 야 가자. Бүгдээрээ явцгаая. 나의 목자가 그렇게 말씀하시는데 Одоо миний хонч надад ингэж хэлвэл 그 음성을 듣고도 따라가지 않는 양에게는 어떠한 일들이 벌어질까요? одоо энэ дуу хоолойг сонссон мөртлөө түүнийг дагахгүй хоцорсон тэр хонинд ямар одоо хувь тавилан үлдэх бол 어떤 양들은 지나가는 소리로 그냥 지나쳐 버릴 수도 있습니다. зарим одоо хондуудад болохоор энийг зүгээр нэг энгийн хажуугаар одоо өнгөрч байгаа өөрт нь хэлээг одоо хажуугаар өнгөрч байгаа дуу хоолой мэт сонсох боломжтой. 솔로몬 행각에 모인 많은 사람들이 아마 그랬을 겁니다. Тэгээ тухайн үед Соломоны одоо танхимд байсан маш олон хүмүүсийн хувьд болохоор яг ийм байсан баг. 저 예수의 소리는 정신 나간 소리니까 내가 그렇게 신경 쓰지 않아도 돼. Тэгээ Есүс Христийн яриад байгаа энэ зүйл нь болохоор одоо галзуу хүний яриа учраас энийг би заавал дагах шаардлагагүй гэж тухайн үед дотор шийдвэр гаргасан хүмүүс байгаа. 내 인생에 그렇게 큰 의미가 있는 소리가 아니야. Одоо миний амьдралд тийм одоо чухал байр суурь эзлэх дуу хоолой биш гэж бодсон баг. 그들에게 있는 것은 남아 있는 것은 무엇일까요? Тэгвэл тэдгээр хүмүүст ямар байдалд үлдсэн бэ? Эзнийг сонсоогүй хүмүүс. 멸망인 것입니다. Энэ нь болохоор эцэстээ мөхлийн одоо тэр үр дүнлэл хүрэх байна. 하지만 반대로 내 목자의 음성을 따라가는 그 사람이 멸망 속에 있는 사람이라 할지라도 유대인이라 할지라도 그 소리를 듣고 따라가는 그 사람에게 주어질 것은 영생입니다. Хэдийгээр мөхлийн хувь тавилантай боловч тэр дотроосоо эзний дуу хоолойг дагсан тэдгээр хүмүүсийн хувьд болохоор мөнх аймын тэр зам руу хөтлөгдөх боломжтой байна. 여러분 27절을 다 같이 함께 다시 한번 읽어봤습니다. Бүгдээрээ 27 ишлээ бүгдээрээ хамтдаа нэгэн дуугаар уншицгаая. 네, 시작. За миний хонин сүрэг дууг минь сонсдог. Би тэднийг мэддэг бөгөөд тэд намайг дагдаг юм аа. 여러분들은 내 목자의 음성에 고개를 돌리고 있으십니까? Та бүхэн хончныхаа дуудаж байгаа тэр дуу хоолойд одоо тий хариу үзүүлж гинөө тий одоо тэндээс дуудчаад ийшээгаа ингээ хардаг ч юм уу тий дагж байна уу? 예의주시하고 있습니까? Тэ түүнд одоо маш анхаарлаа бас хандуулж чадчихэв үү? 이 예의주시라는 것은 눈을 떼지 않는 걸 말하는 거죠. Тэгээ энэ нь болохоор одоо түүнд одоо бүх хараага түүнд одоо бүх 네, 포커스. тэгээ бүх фокус тий 네. монголоор анхаарлаа чиглэлээ түн дээр тавьж чадчихна. 그리고 내 귀가 어떠한 잡다한 소리가 가득할지라도 내 목자의 소리의 그 음성에는 늘 귀가 열려 있는 Тэгээ 사람입니다. биднэрт энэ дэлхийн маш олон ян төрөл бүрийн дуу хоолой сонсогддог боловч тэр дунд ярьж байгаа бурхныхаа дуу хоолойг бид нар бас ялгаж сонсож байна уу гэдэг анхаа. 그렇게 들리는 목자의 음성을
듣고 구별하고 따라가는 여러분들이 되시기를 바랍니다. Тэгээд яг тэнд дотроос ярьж байгаа Бурхныхаа дуу хоолойг сонсоод түүнийг дагаж явдаг бас итгэлийн ахын дус байгаасаа гэж хүсэж байна. 내 목자 예수님은 어떻게 우리에게 말씀하실지 모릅니다. 이 설교를 통해서도 말씀하실 수도 있으시고 Бидний хончин биднэрт ямар байдлаар ярихыг бид нар мэдэхгүй. Өнөөдөр магадгүй энэ үгээр дамжуулаад та бүхэнд бас эзэн үгээ ярьж магадгүй. 여러분들이 읽는 성경을 읽으면서도 하나님이 말씀하실 수 있으십니다. Өдөр тутмын бидний уншиж байгаа бас Библийн үгээр дамжуулаад Бурхан биднэрт бас бидний хончин биднэрт ярих боломжтой. 아니면 어떠한 하나의 어떤 현상들을 바라보면서도 하나님이 말씀해 주실 수도 있으십니다. Ямар нэгэн бидний амьдралд болж байгаа үйл явдлаар дамжуулаад Бурхан бас биднэртэй ярих боломжтой. 근데 그것을 그냥 지나쳐 버림으로 우리에게 영생이 아니라 멸망에 주어지는 그런 어리석은 사람은 되지 말아야 할 것입니다. Тэгвэл ийм зүйлээр ярьж байгаа тэр Бурхныхаа дуу хоолойг сонсохгүйгээр өөрийнхөө хүслээр яваад эцэст нь мөхөл рүү эцэст нь тэр асуудал руу орох тийм хүмүүс байж болохгүй шүү. 이 주일에 여러분들에게 들리는 그 내 목자 우리 주님의 음성을 듣고 따라가시는 여러분들이므로 여러분들에게 멸망이 예정되어 있는 것이 아니라 영생이 예정되어 있는 사람, 영생을 얻는 사람 여러분들이 되시길 바랍니다. 근데 өнөөдрийн бас эзний өдөр болгоны одоо яригдж байгаа одоо эзний үгээр дамжлаа Бурхан бас тантай ярьж таныг бас чиглүүлж байгаа. Тэгээд үнэхээр мөхөл биш харин мөнх амийг хүлээж авах Бурханы хүүхдүүд болоосаа гэж та бүхнийг өрөөж байна. 할렐루야. 할렐루야. 기도하겠습니다. хамтаа залбирцгаая. 하나님 참 감사드립니다. 우리는 너무나 우둔하고 귀가 멀어서 또 이기적이고 내 인생에만 집중하고 내 삶만 쳐다보는 사람이어서 때로는 내 기분에만 내 가족에만 내 먹고 사는 문제에만 신경이 다 곤두서 있어서 때로는 주님의 음성이 분간이 안 되고 들리지 않는 그런 사람으로 살 때가 있습니다. 하오나 주님 이 시간 간절히 바라기는 내 목자의 음성 나의 주님의 음성이 내 귀에 꼭 들리기를 간절히 바랍니다. 수많은 소리들 가운데 이렇게 하면 네 인생이 잘 될 거야. 저렇게 하면 네가 행복할 거야. 이렇게 하는 것이 맞아. 저렇게 하는 것이 맞아라고 끊임없이 우리에게 말하는 소리들 가운데 나를 영생으로 이끌 수 있는 나를 영생으로 인도하시는 우리 주님의 그 말씀에 그 음성에 우리가 귀 기울이고 따라가는 인생 되게 해주셔서 그 누구보다 행복한 그 누구보다 삶이 평안하고 안정되어 있는 그런 어린 양으로 살아갈 수 있도록 인도해 주시옵소서. 하나님 다음 한 주간 우리 몽골 식구들이 또한 추석을 보내고 또한 가족들과 함께 또한 교회에서 또 여러 또 세미나를 통해서 많은 유익들을 누리고 할 때 아버지 하나님 그 시간들마다 말씀해 주시고 이들이 다른 것으로 풍요해지는 것이 아니라 하나님의 말씀으로 가득 채워지고 주님의 은혜로 주님의 사랑으로 주님이 말씀하심으로 그들의 삶이 더 가득 부유해질 수 있는 은혜의 삶을 살아가도록 인도해 주시옵소서. 이곳에서의 삶이 비록 내 마음 같지는 않다 할지라도 주님이 나를 이끌고 계시다라고 하는 그 사실만으로도 늘 감사하며 감격하며 살아갈 수 있도록 인도해 주시길 간절히 바라며 예수님 이름으로 기도드립니다. Бурхан тандаа баярлалаа. Өнөөдөр бас бид нэр үнэхээр таны дуу хоолойг сонсдгоо таны бас үнэхээр бид нар бас нүдэрээ бид нар бас таныг харж чадахгүй өөрийнхөө замаар өөрийнхөө хүслээр өөрийнхөө амьдрах гэж хичээдэг эзэн бид нар үнэхээр сул дорой бид нар байна. Эзэн өнөөдөр үгээр дамжуулаад эзэн та биднийг бас үнэхээр таны дуу хоолойг сонсож таны бидний амьдралд бас хөтөлж байгаа тэр дуу хоолойнуудыг эзэн дагаж амьдардаг таны хүмүүс болгож эзэн та биднийг өрөөж өгөөч танаасаа гуйж байна. Бид нар зөвхөн өөрснийгөө хичээж хувиа хичээж өөрийнхөө төлөө амьдардаг биш эзэн. Үнэхээр таны төлөө болоод эзэн таны хаанчл болоод таны хүмүүсийн төлөө амьдардаг таны хүүхдүүд болгож та өрөөж өгөөч. Эзэн минь тэр эх 7 хоногт бас ингээд бидний бас ингээд Монгол чуулганы бас бэлдсэн байгаа бас семинарын үйл ажиллагаа бүх цаг дээр эзэн та хамт байж өгөөч. Үнэхээр танаар дүүргэгдсэн, танаар өрөөгдсөн. Эзэн үнэхээр таныг бас олж харсан гайхалтай цаг байлгаж та өрөөж өгөөрэй. Эзэн тэг үнэхээр бүх Монгол чуулганы бүх хил гишүүдийг эзэн минь та эх 7 хоногийн турш өрөөж өгөөрэй. Бүх зүйл үнэхээр хамт байрыг тань талархаж Есүс Христийн нэрээр залбирлаа. Амен.